अहानबदा कुकी militant akan mamongda nomini mamangdagi Landarakpago matungda amuhana ngasisu kuki khulai paibisingna Imphal East District ki manungsana leiriba sana sabida akan mamongda bom amadi nongmaina landaslaktuna attack tharakre hari makataba anawa update myam puna ngaiminasi Manipur top channel ki maikaidigi maruibi I pausing myamna thamjagi ahanbada Kanglaipak ki mairagi editorial myamna thamjari Manipur thugaina bo honariba apong mo yeknaba masakhanglabu lengana karigi yengdunu leiribano Hauzu Manipur thukliba lana si kuki theories singna Manipur gi apunbagi saktam thugaiduna kuki singtagi oiba separate administration ama launa bo honarakpani haibasi Manipur lenga amadi barat lenga kloinana Manipur miyamna mek singna khanglei masigi mathakta Manipur thugaina bo honariba sigi lusing porel oiriba singasi kuki MLA tarani haibasi su Manipur amadi barat lenga na mek singna khanglabani adu yamna ngaklibadi Manipur thugaina bo honaba haibasi barat thugaina bo honaba ga sap manai haibasi khangna Manipur thugaina bo honariba kuki MLA tarasi ki mathakta karigome action amata lokhotna leidibasi karigino haibasini Housing Manipur thukliba tha taraga mapan helaglab lana solution duna ing tapa Manipur ama purakki haiba taravadi Manipur thugaina bo honariba aphong bo yekna bo oiriba kuki MLA tarasi ki mathakta lebak thugaina bo honabigi lopham thokpa ain goeba thaba adu barat amadi Manipur lenga lokhotna ba matam adu tata lana solution duna ing tapa Manipur ama haibadu oiba ngamani Masigi ona tainabada Manipur thugaina bo honariba MLA tarasi barat lenga amadi Manipur leba anina kau tha bugum koitha thadokuna thambasina makoina kuki theory singna insinduna nongmay amadi bom kaptuna maitai singi mathakta landaratuna hena irang saktu kholakpani masigi mathakta Manipur gi lifeline oiriba national highway ani ngak leitana thingjinbegi thabak cha tharakpani loinana kuki taba mafam singda buffer zone amadi red zone haina ain kaina laukthokuna separate administration gi dimanasi hena mek singalakpani oiriba phiba masida ngasi phawbada Manipur lengana lokatpham thokpa thabad lokhatana leiriba yamna lali aduba Manipur thugaina bo honariba kuki MLA tarasi ki matakta lokatpham thokpa ain goeba thabak singdu lokhatana leiriba si Manipur thugaina bo honariba singda Manipur lengana tungsinbani hairodabagi maram karino haibasi miyamgi wahangni Manipur thugaina bo honariba MLA tarasi haujik MLA amagi thagi tolop adumak piri Masida natana local area development gi senpam amadi MLA amana Indian constitution gi matungina phangan phamthokpa sing adu loina phangandunu leiri masini Manipur miyamna khwaidigi ngakpu oiribasi hiram masigi matangda Manipur gi maraibak ningliba minister Biren ngasi phawba Manipur thugaina ba aphongba yeknaba masak khangna tumina numit satruka homni free thaduna thamlibasi karigino Minister ama lathokpa madi hapsin bhaibisi chief minister gi khutalai maduna chief minister na yamna thawai ta na pamjan hakhiba nemsa kipgen amadi ledpaw hokip ani asi minister phamdagi lathokki hairabadi chief minister gi khutalai adobo tawpham thokpa thaba ngasi phawba tawduna makhoibu thadoktuna thamli haibisi karigino makhoigi koitha thadoktuna thambadigi Manipur thokliba lana sihena sangturong maram oheli Masi thawoina oiraknaba barat lenga amasum Manipur lenga na silibra haibisi miyamgi wahang am oirakli maram aduna barat lenga amadi Manipur lenga anina Manipur thugaina honariba afong mo yeknaba singasi masakhanglaba madi makoina Manipur thugaina ba thabak numit satruko humni chatharakli haiba khangna makoigi mathakta kariguma ain goeba thaba amata lokotna leiribasi yamna lali makoi tara asigi mathakta lokotpham thokpa ain goeba thabak lokotlaba matamatutata Manipur santi purapa ngamgane haibasi khangna Manipur lenga na thabak tofam thu haiba Kanglaipak ki mairagi editorial myam special content moina myam na thamjari Makasa tharakpo oina toba pawmna mangkhiba matam phugatnaba lenga ki official sing hanadagi saruk ani hena thabak susi chief minister Aikhoigi mangkhiba matam phugatnaba government official sing amadi mipum khudimak hanadagi saruk ani hengana thabakana subi haina chief minister nongthoma Biren appeal tokre CM Secretary ki darbar holding asi pangthokiba good governance day thoramga mari mathaki wafam asi phongdokladuna chief minister hai commitment amaga loinana miyamna pikhiba thajaba thabak oina matam chan amadi transparency leina thabak tawba ngamba du good governance kowi gari phawbu sangba ngamdana manung hanjilma mafam singda leiriba miyamgi suko thorangi thabak sing yauhanduna good governance ama haiba lenga ki objective adu phangnabagi damak thabak tawriba chief secretary yauna lenga ki official khudingmapu chief minister na thagat paphongdokhi laiba asigi prime minister oiramba Atal Bihari Vajpayee gi sahi samu subama pokkomon amadi maki
ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯂꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯈꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ DC ꯑꯃꯁꯨꯡ ASPꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ CMHT ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ARTISTꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ CMAT ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗꯁꯨ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ MPꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ 6 ꯐꯥꯔꯒ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ MPꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯅꯥꯏꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ BJPꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯂꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯁꯥꯟꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯗꯣꯅꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯊꯥꯖꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥꯖꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯔꯦꯗ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯠꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ CMꯅ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯗ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ Birenꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯈꯣꯏꯖꯝꯅ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯊꯣꯛꯆꯨꯝ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ACꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA TS ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯒ
press media da mahakna pamlibasing adu phongdoktuna lebak miyamna khanganba yai haiba wafam thamladuna MLA location hai mamangna Manipur Legislative Assembly da opposition ki MLA mangana haijabu wafam tabidabadagi house tagi mapana thoklaga press media da briefing piduna paodamba lekre handaki parliament mifamadu opposition ki MP Dr. Bimol Akhoijamna house ta kyar khanna matam lawduna wa ngang na bokhona khibada rolling kangbuna ngammi haibigi mawong speaker na ngang na bigi matam piraktabadagi MP na Manipur gi Jeribamdagi nupi angang mga mangkibagi issue gi matang na parliament ki mapana press media ra thamkibu wapamadu isteracy gi miyam gi interest ni haina MLA location na phongtoki mang hai parliament MP Dr. Bimol na 0 hour gi khudong saba phanglaga su ma ki matungda 0 hour gi thajalakpa du oina lakholaga wangang halaga MP Bimol speaker na ngang gi matam pikiti Manipur hauju thoklibi irang asi laingang na irang thoklibi mafamsingda central amasum state force matik sana thamlaga irang asi loisinana basu honadi hauju nongmay duma kapna dunu laidi irang asi loisinana ba laingang na honadri haini MLA location na phongdokhi atopa pawmana kotu KSO amasum SAC gi marta memorandum of understanding ama sign tawna khre Committee on Tribal Unity Kotu Kuki Student Organization amasum Senapati Action Committee gi marta ngasi Senapati da leiba NPO office ki conference hall da memorandum of understanding MOU ama sign tawna khre MOU si purapuna ma ki marta santi amana amabu ikai khumna ba security amasung cooperation lehna na bu wakhalon da sign tawbuna hari miwat minai phu saiba amadi ki hanbigi issue sing ko khanba honabada citizen punamaki safety dignity ngakna ba masum nungai yai phana bo honabigi maru oiba du party singna recognize tokhi agreement asi ki kuthangna party singna mukna solution ba community members singak sen ba masum justice amadi equality gi principle singa na satna ba thajaba bikhi kotuna pungkun ge mari gi manungda Senapati district student association SDSA gi official written apology la le haijaba i bisul ama piba KSO gi press release khudakta handokpa masi thabak to onthok tarabadi matam amade hektamak khudakta khongjang amuhana sangsinba Naga community ki mayokta migot mine amasum physical violence khudama khudakta lepa amadi sena basing mapung phana accountability lehenba Naga Pro ki mayok to otpi ne bibana tragan atai pamda thaudok sing sathabada sena ba mi khudima ki mathakta khudakta amadi akan be action lokhatpa lambi sat pasing amadi community members sing da miyam geba mafam social media amasum community forum da ningthina loina biba haba wafam su MOU si da yauri ne su paus da makata na phongdorakli ado tendang na sumna miyam na thamjaram gi do hauju ko na di miyam paus mata asilu sinjar